wamuhle ngithanda ngothando lakudala wamuhle ngithanda ngothando lakudala wamuhle ngithanda ngothando lakudala ngiyakuthanda ngithanda ngothando lakudala ngiyakuthanda ngithanda ngothando lakudala thatha ngothando lami 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 ngithanda ngothando lakudala ngithanda ngothando lakudala ngithanda ngothando lakudala ngithanda ngalendlela yomkhulu akamakaze athanda ngayo ugogo wakho ngithanda ngalendlela yomkhulu akamakaze athanda ngayo ugogo wakho thatha ngothando lami ngithanda ngothando lakudala. Sanibonani bafowethu, uduma kahle lo maphathe efika ngengoma yakhe. Uthi uqhubekise ngomnye isigwenya emkhonto njengedela kupha. Wathi kulahleka kwesoka kubuze entombini. Kulahleka kweshimana kubuze komakhelwane. Bafowethu ngimibingelela nje ngimlethele umsebenzi omusha obaduma kahle. Uzophuma futhi phansi kwenkampani kaduma kahle entertainment. Umsebenzi wakhona ke u-EP. U-EP ke abaningi abadidi ukuthi yini lokho. I-EP izingoma ezingaphezulu kweyodwa ezingaphansi kwezinhlanu. Sikwenze lokho ngesimo sokuthi ke sibhekene naye corona virus esibhekene nayo, so asikhona ukuthi thina sesikhipha umsebenzi ophelele ngesimo sokuthi isikhathi sokusebenza sebesincane. So futhi ngicela ukuthi ningeseke kakhulu lo msebenzi engizowenza ngilethela wona mhla 28 yona kuyo lenyanga le engizona sisakhona nje kakhulu ukuthi ke njengoba kuze ingoma ezine asizukwenza ukuthi kube nama-CD mhlawumbe esitholakala nasey'tolo izotholakala kuma-downloads. Kuzona sonke nje iy'ndawo lapho downloadwa khona izotholakala khona even afana no-Spotify, o-Deezer, zonke nje izinto ey'fana nalezo ukuthi kutholakala kuzona lwaduma kahle. NgoLwesithathu ngizobe ngidedela isihloko sayo i-EP. Ngiyabonga kakhulu bafowethu, ngithanda ukuthi ngidlulise kubalandeli bami sengiphetha. Ngicela i-support enkulu bese ukuthi uma ngabe ukuthi mhlawumbe kuzokwenzeka kube khona umculi oqhathaniswa nami, ngicela ukuthi ningabaphenduli labo nithi nje impendulo engizobanika yona sonke isikhathi bakhona umuntu omqhathanisa nami noma yiphi indlela omqhathanisa nayo nami nithi nje niyijulele phansi. Ngiyabonga kakhulu.